Ia, whaataro whatu, e pa ia ma le malo le tātou au mai moa le nei afi. Ia, o lo porkalama nei o le paingoaina, Jesus is the answer. Po o Yesu o le tali. Ia, e mua na averevi inga mal whaatai i le atua. I lo na ngalei malo na alofa i le nei aso. Tari tonu e to tele o tātou sa whea ngai mga aluenga o le nei aso. Ia, te tonu fo ia o to tele o tātou ua maangava fo i le nei aso, te tonu la ua. O tātou iai umai o tātou a inga ia e re ngata fo i rea ia. O loo iai fo inisi o loo pai ngā luenga pia i le nei tai, ma nei tū la Ia au le vi inga e whaftai i le atua o le ola ma le malusi o loo tātou maua pia i le aso ma le aso. Whaftai i le atua i lona puipuinga, ia mai se o lona tausinga ia i tātou i le aso, ma le aso o tātou hanga i ei fo i whi au mga luenga o le neiva i aso. Ia e tali tonu loto o loo manuia le nai tu, o manuia oe le nei afi afi, ia le ngata fo i le nei tu, ia o loo manuia fo i mātou ia e maise le a inga. Ia e whaftai le tua le neia vanua tā ua ua whapena o tātou maua i le neia fiafi. Tātou te avelevi inga mal whaftai i le tua i le nei aso. Ia o le nei aso, ia o pokalama le pō le stofi. Ia o le whaasoa le upo le li. Pe tātou te tala noa ho i le upo le li. Ua mo na sa uni le neia fiafi. Ia o ngā e whaamarusi i a te oe, ia ai le ngata i lea, ia o ngā le upo le atua e tātou te whaasoa ai ma tātou whaalongolongo ai pia i le aso ma le aso, ia wai taritonga, e whai asinga umio na tātou whaataritari la saa, Wai peo le aso le tele na tātou o le loku ma tātou whaalongo le upo le li. Ia ai wala se mana pe tau whaanga se aso miwa ia se folafolaga ai pe whai se whaamarasi pe tātou te tala noa ai fo ina tu wha i lona upo Ia ai ai po ole avanoa le lei nei o whaaloaloa e le ali e tātou te whaasoa ai fo i lona upu i le nei ia ari amatanga inga le tātou pokalama ia whaapo iriwi inga i le tua ma ave whaftai i le tua ina ona ua tali mai le tua i le tātou whainga mālo i tātou i tātou motu tutuila ia o lea ua whaamanuiaina ia o i pula ma pulu wei ke usisi le ingoa o ki ngia usisi e pega le e vi ia le ali i o ua sui fo i le whainga mālo fo i le ni kausanga fau ia e o mais ai waku isi ia e te whaftaila i le atua o ona ua whae ina fo i le nei kausanga i le tātou kōwana fau ia ma le tātou sui kōwana fau ia o le vi inga lai whaapo i le atua po ai lai avea ma kōwanga te whiwhiria ma kōwanga muni kong tēnā kōwanga i sā mo kuku i le ia e kauanga kako au whaatasi ai ma support le kako whainga mālo ia mana tua pēr le tātou whainga mālo i tātou tāusanga i le aso mālo moefu
I le aso ma le aso. Ia, o leo taupai atu vaai pe isi ala mafuaaga e le uiloa mai ni komi. Ia, ia e le isi meo i ai. Isi meo i ai. Ia, i le nei afiafi. Ia, ae le i yonga ua lewa le afiafi ia mātou i ngei ka fōmia o le ua tāle iwa. O so le maloa uso le. Ma lua le uso maloa fa marosi. Aua le fa vai maloa le kaukua i o kako hainga. Ia. Ona taritono o le ua. O tāle iwa le afiafi ia i mātou i ka fōmia. Ia o tuai ona amata le por kalama i po estrofi ona o e fuafua le taimi o te mānawa mai ai. Ia o lea la fa to a mangawa mai. Ia. O lea la sa uniri ka koupo kalama. Le ua ka koupo kalama. Whafkai ai lea kua i le mālosi. Whafkai i lea kua i le mālosi o lea e maua le mālosi. O ia le ua. Ei. So māloa li le wha mālosi. E fu. Ia. Ia fu. E whaftai ai le tua i le mālosi o loo maua pēr. E whawau e le tātou po kalama i le nea fiafi. Ia. Au le nea fiafi. Ia e tātou tau o le o le taimi te tau e lona matalo tātou wha mālosi le nea fiafi. Ia o le ase upo o le maua mai le nea fiafi e whai ma wha mālosi i le nea fiafi. Ia. Ia e leanga leo le atua ia luaturo na upu lona mana. Ia ia whapenaonga ngā lua i lo loto ma lau fina ngalo. Ia ai re ngata i lea e au ngā fo ia. Ia. Oa ngā fo i le nei pokalama ua afu. Ua whai ama u su e whenga le wao ngā e wha peua whai le mea un mele wa ye wa vai aso am fai kau kuspa i su e upu. O le au ngā fo i la le pokalama ia ua le ua wha mangu ia ua unga ua u maka su e kuspa i ia e lea la e wha awhitai e le atua i le nei fo pokalama ona ua au ngā i te lele au ngā nei pokalama ia ia le ngata fo i lea ia a pele malu ro tātou au mai mua i le nei fiafi. Ia aere i amatanga ina la le tātou pokalama i nei asa. Ia. O a fiafi umai whairo mātou talusanga whairo mātou luki ia a leo le i ele o mānawa mairo mātou a inga ma le awhine o le whainga luenga ia tele ana whairo mātou lutu a fiafi. Ia aere i amatanga ina la le tātou pokalama i le nei a fiafi. Ia ole amata le tātou ele i aluina ele i whaia le tātou whaasoa. Ia amata le tātou whaasoa le nei a fiafi se pesi. A virona vi inga. Ia ma le te talo i le tua. Ia i lona whaunga i lunga lona upo le a whaamalosi le nei a fiafi. In moments like this, I sing out a song, sing out a love song to Jesus, my Lord. In moments like this, I will sing out a song, sing out a love song to Jesus, singing I love you, Lord, singing
you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Itaimi paapeni o te vivi ai ma o pese. Vivi ai ma o pese. Ya Yesu le paaola. Itaimi paapeni o te vivi ai ma o pese. Vivi ai ma o pese. Ya Yesu pese o te alofa. Ya Yesu pese o te alofa. Ya Yesu pese o te alofa. Ya Yesu o te alofa. Ya Yesu singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Ooh, I love you. Hallelujah, Jesus. Vi ia oe te mā, paane ine e ngā lau whio. Pa teia te mai le nei fiafi. Le o amataina lau por kalama le nei fiafi le ri e. La usauni le nei fiafi le ri e, whaasoa lau upu le ri e. Le whaamarosi o le nei fiafi le ri e. Lofa maheanga le lei te mā, papenana. Lingi mai le nganga o lau whio le ri e, ina ia papenana ruatu lau upu. Ma le mana o lau whio ina ia whapenao nganga lue lau upu I loto ma nganga o e o loo mata mai fo I le nei tu la le rie. Pa akitai te mai le nei po kalama o mawhai ei o na paasoa ina lau upu. Tala noa ina ai le lei ma le alofa o lau whio le rie. Le ngatai lea o moli mau pa iloa tu ai le rie. Lawanga le lei le suia inga o mātou o langa le rie. Pe talo I lau whio ta mā paisa e whainga I o mātou roto mo mātou anganga. Whelu ia ina o mātou tangata mai I a te oe ma avatu le ola I a te oe. Tari tonu le rie te mawhai e hoa I ona e whai ene nei a fiafi. I se tō whawhine o se uso. Tina ta mā whanau o lo. La mai moa mai le nei fiafi ma whaalongolongo la upu le rie. Le yailo wanga le lei, le papena ona te tala o la tu whaalongo le li ie, mo la tu waai le nei fiafi. Le papena ona te lia la upu le nei fiafi. Ai, te le peso vi inga le tua, I une nei pokalama manuia. Le o le vi inga whaafo I a te oe, ona o Isu wa mātu o le wala o tuai. Amen, amen. Ja, ia le tua. Aotani. Ja, vi ia le tua le nei fiafi. Ja, tari tonu la, ja, o le la tatou o le tatou.
le tātou upu le nei fiafi le tātou whaamalosi. Ia, o le tātou whaamalosi. O le la maua mai le tenese, rona tā upu e tūtolu, pai upu e se fulu, ia, ma le se fulu ma le pā. Ia, aere I pai tau ina la le tātou tiswai tau. Ia, o le tairo po le autu o le tātou te longa ngaua I lunga le tātou tala I lunga le tātou Facebook ma le YouTube. Ia, ai whaapea le utala le tātou whaamalosi hoi le nea si whaapea. Let go of whatever is stopping you from seeing the vision and the promise of God in your life. Ia le tua. Ia le tua. Ia o le whaasamua. Ia e whaapea. Tu uma mea e alu. O loo punitia ai, loo vaai, male iloa o folafolaga a le atua, I lou o langa, malou o langa. Amen. Ia le atua le nefias. Ia, ala tātou ola le tuswaita. O te manao la o te manao la mata mai le whai upo se fulu mana wha. O te manao whai tau mai whai upo se fulu mana wha. Ia, ona tātou ngā alua ere I runga I le whai upo se fulu. Ia. Whai upo surfa nei whai mai. Ua meru whai upo surfa. Mai ua petalai atu fo'i le ali'i ia upper amo. Ina ua tea ese. Ok. O le manatua mai le whai upu lea Le upu lea whai mai. Ina ua tea ese. Ua le whai upu lea. Whai upu lea whai mai. Ua petalai atu fo'i le ali'i ia upper amo. Ina ua tea ese o lota maia. Se'i e vaai. Isi nā upu. Mark that word. Te lua upu e tauna mark mai I vaai. Le upu mua. Ole ina ua tea ese. So mai tau mai. Ia male upu lea vaai. Oe look. Vaai. Mai tau mai upu mua. Mai. Se'i e vaai. Ia mai ia e iloa. Mai se'i e vaai ia mai ia e iloa atu. Le mea e te iai I ngā. I le tū mātū. Ma le I tū I sautia. Te sae masu sifu. Tau lola ia I le whai upu se fulu. Whai upu se fulu o whapea. Mai ua vaai. Koe mankua. Koe remember. Mankua le whai upu na. Mankua whai upu na o le vaai. Ko le vaai. Koe mai. Ua vaai lota. Ona I loa atu wai lea e lota. Oi. Ona I loa atu wai lea e ia. I le whanua launa kasi uma. Ua iai I oritana. Ua lafu le mu. Uma lawa. E o I soara. E pei o le whaatoanga a li. E pei o le lau e ele o haiti. Ya. Tato atu lai. Ya. Ya. Pei o English. Very much. All the land that you see. Oh, no, not those two. Sorry. Faith to my father. Faith to my father. My. The Lord said to Abraham, after mangkua upu yung ofeko ya e mangkua
O le upu whasa moa ngai sauai. Ina uaru ese. Mai kau mai upunga. Ma le upu lea o le vaai. Look. Le whaaparangi la. Nai whaapea mai. The Lord said to Abraham, after Lot had parted from him, look, vaai, vaai, look around from where you are, to the north, to the south, north, south, east, and west. Yeah, saulola i le whai upu e se fulu. O le whai upu se fulu. Nai whaapea mai. Mantua upu en o whai atu ai. O le vaai, ma le after, ma le whata moa o le te ese. Pe mai whai upu se fulu. La look. Vaai. May Lot look around and saw that the whole plain of the Jordan toward Shore was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. Of Egypt. Malo, pamalo ati tato o mai. Yeah. Ala tato wola ele ke au mai runa whai upu le whasa moa. Tusa, ole winga le moa. Tusa, ole whai upu se furu mai wha. E peie fōringa e whapea. E tari tonu la o whai, e tari tonu la o loto sa na o whai tauma o tango e whika le le whainga o le whai upu le Mai ua petalai atu fo'i le ali'i ia upper amo. Ina ua tea ese. Lota, maia. Mana tua. Tai ei folafolaga le atua sa whaia. Sa iai sa whaia upper amo. God gave a promise to Abraham and the vision to Abraham. O lea lai sau i whai upu sufa. E pei e fōringa mo. E lei mawhai o na vaai upper amo i folafolaga. E lei mawhai o na vaai upper amo i folafolaga le atua. Se i longa e se i alu ese ia roka. Wa le whai mai. Ua whetalai atu le ali'i ia upper amo ina ua tea ese roka. Longo winga. Whai ngofie. Whai lo na whapea. Na whetalai atu le atua ia upper amo ina ua alu ese roka. Ina ua alu ese roka. O le ingoa o lota. Lota o le ingoa ma le winga o kere I lor whaka mua o le inerea. But lot name meaning veil. Right? Lot name mean o le ingoa o lota. Le winga o le ingoa o lota o le veil. O le hire. Lot mean veil o e hire. Whateitainga. Wo tau wa ai pe a whai ponga. Pe a whai ponga. Ia, ai wai nge le fōringa ni whengai ofo teini whai poi. E le mea ngai ka wai fōringa le. Me le ka wai fōringa o teini whai poi. O le mea langa reka o le rei o. So, le rara ka wai whakaikainga. Whakaikainga. Pēla le rei o le O toi roa. So, le whai mai le tala le tū whai. Hai mai. Te tau.
e mai le tala le tu. Ah, e lei te talai atu le atua ia apel amu. Al tio la vi. Ah, right? O e mana tua. O le ngolo. La. Piso le ta umai. E le i ta ua e le atua. Lona folafolaga ia le apel amu. Te ilonga e lu ese lo. Te ilonga e lu ese lo. Ko a pai wale pai mai e i. Po le ala le umi. Ah, kusa le po ina mo. Po le ala le umi o le iai o roka ma apele amu. Ele pa ina e le sia. Ona ya, ona le pai mai e i. Ah, o le po to e. O ta te le pai ka wa ke fa apea mai. Ah, ta wa ke fa apea mai. Dengan itu ingat saya tu ya aku dah pun dia pemua dia. Jadi faida dia tu ona le. Ona ole dia dia lokka. Ah, na avela dia tu ya. Le pulau misi ya apel ambo. Ah, na avela tu aku tolnya. Na avela dia tu po le pulau misi ya apel ambo. Ma folafolaga. Ah, ma pai ele tu sau ni pa por dia sai dai. Tema sai ya apel ambo. Ah, Kailangan payuhan tayo ay maile una cual es el ah ay maile tu ya apel am vaai look now why now check 1 2 terkaya di uso waktu check
Wa ku po fe ma ko wa ngai han. O ya ru ki ale lo ngale ide. Okay. Né? Ya dia le tu. Ia. Ah, isa o le o afo. Wa tele fi fa mun ia mai o le tu ia tato. Ya tato. Ya malo la ga ni ko. Malo se. Ina venga mies. Alo pa ku se ko ma. Ia. O leo ua fia ngai oi mai lea nganga o lea tua ia te oema. Ua fia wha ngā ina o tātou wala au ina i lea tua tātou. Wai kofu a tātou mani mea lopa. Mai e lea tua. Au le mawhai. Because we have veils in our life. We need to let it go. Let it go. Te tau ia tātou ona let go me. O ai a ngai wha lawe lo wola. You need to let it go. E peila o wo o la le teni a si pa matala le tala. Airport. Le temi na wai atu ia upper amoa, wai atu upper am. Ua pe meisa ia. Ia au na manu a lota ma upper amoa. Ia nga whai roi upper amo le tasi i longa nefi wa. Po fe me i longa loko Ke nga o me fo inge o nefi. Me o nefi. E isi kai mi me o nefi o le pe e ola fa fia poko isi kai mi. Ke o kako nefi pe e ula e isi kai mi pe e o kako wa ai e kako nefi wa isi kai mi pe e ula mai aka iko we mali kako ia anko. Ya. E vai atu la pele am. O le alu la a pele am o tala noa ia ifo. Ia lota. Ele i tu lia e apele amo lota. Ele i tu lia o le mea ngai maa ngai ai. Le mea ngai maa ngai ai le story le am. Ele i tu lia e apele amo lota. O le mafu am. O le vai atu lota. O fe misa. Malisi mea. Ua kele mafaula la i o la ua. Ua kumu ele ngu. Ua le lava. Ua le ofi. Ua le ofi le ngu o ngau le kele o wha mangianga. Pisa o le mea nui e. Lo wha mangia le atua ia apele amo. Malota. Lo fa manui ole oa. O le tele o le aulo, o le ahio, o mangu, o mea uma o fale ie, o mea uma na sa mau pe mai la ua tumu wai le nu, mo le ofi. Pe misa i roa, le ua fai le misa i rau vanga le. Ngā e luatu e lo ma apele amoa. Latu lo apele amo fai ale. Lota. Ia aua ne i fai nei ma me ta te misa. Aua ne i le anga lo ta va, ono ya, ono ta ua uso. Ono ta ua uso. Ia. Fai atu lola i o apelam. Vai. Pule e po fele me te alu ai. I nuu nai. I au duma. Pe te alu. E alu yanga vale. O wanu kamakau. Wanu kamakau. Ia wa. Ia kala masani o kako masani me ia. Vai la le upu le na o fai atu mua mua. Ole vaai. Ole vaai. Kusa ngā o ngā vaai e kua mangkua ngai whai mai le whai upo se furu Le whapālangi Mā ngai e whapālangi pi e kau whai ngō pi Le whai upo se furu. Ngā le whai mai. La look. Whai mai ua vaai. Whai mai ua e ai whora ka māro i runga ma vaai Ua vaai aku la ka māro. O le makua i mā ngai o so koma maku moro. Tuinga ngau o mata. Tuinga ngau o mata nganga vaai. Anga hampo ka vaai. Anga whaapea ngā maua lalo le loto o apere o iau whainga le o loto. E whai ia apere amo le ai tamā. Le rau umofo te so swami ia oe. A le la whaakongu le wali ia au koe misa. No.
ma feio mo kai feio nga inga testa ko maro feio nga inga testa ko maro lota o le mea langa kupu ia lota for me when he look wa ai tu le manga i le launga tasi o panua tele o mea mana nei wa ai aku ka mo meo tuinga ngau o le mata tuinga ngau o mata o le wa ai me wa ai aku tele o fale maualurunga o fale maualurunga o ka avali o pui wei ke kele ma mea uma ma kwai ma ngai le wa ai ka mano mere ka koa mere au nga ia ka ko a faise ka ko fai ia aua ngi o le sile mea wa mamao ile va o ka ko ma le tua onga because our human vision ole tu inga ngau ole tin ua fai lea ma mea wa mamao ai lo mafutanga ma le tu e ese ale vision na le tua ese le vision o le mea mao o poka lama le tua that's what along o poka lama le tua na fai le tua le langi ma le langi na fai le tua pe mai la le mea ngai le fai mo mai na fai le tua lea pe mai vai atu le tua wa mala malama o lo le aso longa fa o le mea fai le tua au mai le la au wele ese o mea le tua kusa ai fika le fai kingo i yaka kongi le mala malama e le mawhai o na malama se mea au noa ma le la. E le mawhai o na malama le la rangi au noa ma le la. E le mawhai o na malama to tonu o lo fale e au noa ma le mōri. A le mere sau i le whainga e fuafuanga i le atua. Na wa ai atu me mua na wa ai atu le atua o le lei ua malama. O i le malama. Ai o le aso whaalea. O i le la. Kusa le ua mua, le ua muli le me kaunga mua. Ai mua le me kaunga muli. Saulo i a apele amu, o mea le atua, na ta ua apele amu o le tamā. Ai le iwhaia so na whāna. O tato, we call us man father when we have kids. But in law, in God's way, Abraham became father before he had kids. Sao e kong kuspaya, fai tau lo kuspaya, tiene se nga iloa ila. Le se nga la nga o mea le atua, ma mea tanga, human vision and God's vision. Le ala wa vai atu ia, tamalo sau, o i sauro. Wa ia tu lo. Ma ngai le langu, ma ngai le lau. O le mea la le tupu ia, so wa ingo ko inga ngau o maka wa ia ku le ma ngai o so ko mama ku mo pe me o peio ai ku piko lo nga ka fika ku ai ku piko nga wa kai peio amerika ke ni te ma ngai o amerika o wa ai a ku ka maro alla ma ngai o space needle ma ngai o freeway ke ke o fun ai gelo o le mea ke lo le mea ku pu ia la me ya ko so Probabilmente o lusi nga mea nga o lusi uma lali si mea nga lusi is wife lona to lua lusi long ko lua o nga lea mo wa ai nga ku nga wa ai nga mata wa ai nga mata tu nga nga o ti wa ai anga ngopo pe ma upper anga ngopo pe I ma upper e loa e kau e ai uma e aqua uma nga o he still have all his stuff his wife he marisi me maka uke o tu ole me ona toi pa le tonu e alo na pa na utengi I tu tonu ole anga po le keiwa o nga la o nga
Ue vaai la oi. So, ai ri whaia so whai unga I logo la. Te mea la e whai for your own future. Ka kalo I le hua, whaasingo mai le ala. Aua ke vaai a kulo wa maanga ia me. Ia nga e wha e vave oso loa nga e wha pe o le ila o a wala. O le ala mea kupu. Ina ua vai atu lotu. Po le ala le manga ngai o mai o mea ai ngali sa ua I lale. Lepe mai. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Tusta le ua whai le whai ua mai le loa po le ale kele o manga ngai o mea kake mo ua mea kake vai. Awangi ngalo ia. Ei me o mai tua I mea. Peila o tatou o lama. Ia ua ni o tatou ui e matua I whai a leo lama. Wa tate rei loa me tupu ia oi ma. E leila le tupu mea leite tonu I whao. Leite tonu I whao tanga le tupu. Ai a tupu mea ia oi a leite papu me whao tanga. Kia rofa ia oi kia rofa ia. Le ala le, o le teimi, o taua ni tatou. Mai, o a me o lo whaala me lawe ia oi. Whatever is stopping you from seeing the vision of God, and the other thing, aua ne e popole, au whakarofa ki o kua ka laki, Titus, malo, mia lawa, malo lawa, mia le tua leo whaalongo. Olisi mea, don't worry when people walk out of your life. Aua ne e popole kua o ise tangata mo. Aua te popole, let them go. Let them go. Kaso mea mo ia. O tangata ia o ese mo. E ao ngā ia o e peso soangu ina ia. Aua ne ise me alawe lawe I lo langa. Lo langa tamu whani mo na hi. Peira wa o whai tita inga wa. Peira na o whai atu na o mori mau wa. Thank you, Pastor. Saya o tali o to tanga pa. Saya ile sunga pa se nai na o nai na sunga ni se e ni tanga pa. Yeah. Oli. Ilo o lo langa me. It wasn't easy for me to let go of my friends that I used to hang with. My friends that I used to party with. They would drink, smoke. Oh, it was a hard decision for me. But ang mga luwa may ang ano na tuwa. Kaya lofay daw na awate po. Awate po. Awate po ito. Awate. Every time when something happened to me, these are the people that always there for me. All friends. All friends. Uli whai ngatale nā sa ienga tau. Tiro. Ei tēne tātu tēne pau hinga le tōmu try to please your friend or please. Aona para ui. Tēne
saya si apo ya peo no fia kalau nama wah o lady an check 1 2 ia piele tu ia lewo pe matina ai nga lewo o le o to wa in merti apollo wa muswa wo oro wa makango o kai lava ti le maua tuolo so fa ya maluso ya o vai me loti apollo le la o le me te tau ona aua ni to lo inga mai lo wola le me sa ia fa nga ina lo wola vai me lo le ki apollo o le la wa ya Paliang. Ya, ele ya le tua. Ele ya le tua. Ya, ya. Ole se ole peo no foi tua sa fai ngata ya tia. Sa fai ngata ya o ona o waru esi. Mo o. Ai te lo. Ina ua la koe apel amu ia lota. Sa nga laka na o ese fa atasi male loto e tasi ele ika lesi ya lesi o le mele if people wanna or if you wanna walk out somebody's life peke mga o e ke alu ese don't burn bridges with your friends or with your family Peilau apel amo Peo apel amo malota na fai apel amo ya rota ele te tau ona ta pe misa I fa pe ale ngata fo I leo ta au na man lo au na wa ingo ta to man sa eri fa pe atu ia apel amo ya alu si le longa le simui le simui wa ka fika ko le fa ka ngaka kemingi kuso le fai apel amo ia ilonga nefi ilonga nefi a faila ia pe aku wale memo pe isa ka nefi vo ngale wa ka ngofo makaika al mako I over fa alonka ia ko inga kala ngai fai at ka pengo me al wesi man fa at si on me ngofo wo e mo wa mai wo e mo wa mai men kusa ai tong fai e esi matangat ia awane I leanga lua ba ile kami nga awalu ese mo friend na pai le lea mato tala ngonga and they know very well they can whenga le latu te whasa oala tala no fai o lela o whaamamuru ese ona o te alofa I lo ainga marisi mea o le wa yele wala aua wala au le tua I lo o langa
Ale va ese ale e walu ese. Ia, e koe ki ko ai lo le. Leo lang. E koe ki ko ai lo leo lang. Awa foi. Awa foi nei e a foi. Tua ia o a inga. O. Po ai o po lo to lua. Po lo whanau. I mea e te whaia. O au whiwhiringa e te whaia. Ia wane e whaia o nai whapeo o leanga lea. No. O lau whiwhiringa ngā whai. I rei whaia o na ua leanga sa uwa ma o. I rei whaia o na whapea ua uwhia a ma. No. Na whaia lau whiwhiringa o na sa o whaalongo i le leo leanga ngā pa ia tea. Ina ua uwai atu. O whi wai whai atu lo ai. I ese ale. Kusal mere, i re alu i runga lo ai. A pie alu nga i la. O le kang. O se tama e lofa i lona to o roma lona whana. Ave le ola mo le li. O leo te whai atu. Peo na whai atu. O te le o la whamalos. O te le o whamalos i tangata keusian. O leo te whamalos i a oe lea. Lo wo. O tangata keusian. O le whamalos i la tu. Lo la tu lo. E pe e te le a la o whamalos i atu. Ya oe lea la wo. Ya oe lea la uso. Ya oe lea la tufine. Ya oe lea la tina. Ya oe lea tama. Ya oe lea o ainga o loo I fafo I mai le lalang. Loo I fafo I le lalang. O le taimine. O mai e ave o tatou ola I le atua. O mai e ave o tatou ola I le atua manu o lo o maua lo tatou wapanoa. This is the time. This is the right time to give your life to the Lord. I'm telling you. O te whawhetai I le atua. Ina ua whesuia inga I le atua lo o langa. Lea ua o sau atua. Ma whaailoa atu ia o leanga le lei o le atua ia tea. Ia tea. E te mawhau ifo e te le mawhai ona e whai. Mawhai e le atua ona whai ia tea. E mawhai ho e le atua ona whai ia tea. O mea sa punitia ai lo o langa, o mea sa punitia ai lo o vaai, I la o vision ma I le atua. Te lea si kaleki. O le pia. O le kaa. O le popoi. O le whalia lia vale o le o langa. O le fia kamahevi. O mea umanga. O mea umanga le o langa ngo ai. O le mangako wha maorunga. Vaai me ka ngaka apula lalo kumo kwa I fefe ia. Mea ngā. O le mea ngā le o langa me ka ngakasa o me wha ngā inga ki apulu. O te le o whamasino tu fo ila ia o le uso ma le wo. You guys know very well. O tangata nei re ai ai lo o langa. E pule a o I lau whiwhiringa. O lo o lofa ia te oe. Leo o sau atua I e wha ngā oe re li. E fola atu mamoli mau atu ia te oe. Pei o le tatou upu le nei asu. Ia aua, vaai lota. We have so many tips from God. Pipa ali mai re atua ia. But we have so many veils in our life. In our life. I promise you. E se lau fia le ngai te fia I le laruranga. A ino toe whaapo I meiro ola e te seu ave ina lo ola I le tua. Ke whai a koe ese fo I le maa ngai. Ese fo I le maa ngai o le lei o le tua. I lona wha a lofa ia te oe maro ai. Ia. Tatum. Ia. E hona. O le tatou wha maa losi le nā nefes. Ia e wha alongolongo fo I o tele ale fia. Tele me fi wha soa tua. Ia, ai whaalongolongo ai lea nganga o lea tua. A whai mai a lea nganga o lea tua. Ia. O aia uanga lue ko ai le upo lea tua le nea fiafi. Ia. O le sao le nā o le neipo kalama. Ia anga le lei lea tua I e whape nao na. Nga lue lea nganga
o le atua i le upu ma whaamalama atiri i ate oe, le upu le nei a fiafi po se whaamalosi. Ia aua ne ia peono whai atu, ia wha lea nganga lo whaalongo. Wha lea nganga lo whaalongo. O na i ngā lue atu lea nganga o le atua i ate oe. E ngā lue atu lea nganga o le atua i ate oe. Ia na ia uo all my friends, my family, or whoever that knows me, we need to give our life to the Lord. Wa lata le fio mai o Yesu, wa lata le sitianga, wa lata le sitianga. O tele o whainga le lato te silafia. Leo langa sei ei, leo langa sei ei. E whainga le e maofaro loko. Onga le suia ingo le ali i lo o lo kangaka. Onga o ko inga kangaka sei ia. Ko inga kangaka whainga le paare kea. I'm telling you the truth. Ke no whai aku pe o se fia malosi po ya. No. O lo ke whai aku i la uia o ranga. Because I know myself. Only me know myself. E mo le mea ngai kama whainga le kami aku. Alu fo le lo. Kama whainga le kami fo i kua. Sole, o hau fo i diskamaka. E sa mo le mea whainga le alu le lo. Pe ngofu ka i kupulanga le me le o le oranga le mea sa ia. Sa ora si oranga le popoi, ora le oranga le kia. Ora le oranga le kia. Ai ngofu la e fika, ngofu ngira e fika. Mo ko i ofo fongia me fai le ko ia ka ika. Poleale le mea sa i le oranga se. Kanga ko ale ko se i mai ngumi. Ngumi le ko. Ngumi limo a ao le tua. Ai koe whaafo winga. Reborn again. Reborn again. O risi meo ke ofo. Na ofo pa. E ai mele o maho whau. E o whai. A o awero o lai re. Ke re kai e fefe. Kara sa awale whepia. No fefe. Po ai ala o mai e whai oe. Don't worry. Peo no whai. If you are talking about me, if you are talking about my brothers and sisters are in Christ, I'm telling you, don't waste your time because you're talking to a dead body. Because o tangata tuai, what? Ai ina ua te whaafowina mātou, whaatumuina i mātou, ia au i rea nganga paia, po le ala le tele meuta. Pero le polo kasi mahoinga le ai kongia ko le polo pa ko am ko fiki mai. Ke reo whai aku lau soa mawalunga pēr. Au ke whai aku le o le atu. E ke roa. Po le a le ka ua lea ngā o ilo wolang. O au me se ngā o ilo wolang. A o ngā wha atu e wha fo wina lo wola i le atua ma avatu lo wola i le atua. Wa i e ngalo. Ke roa e wa aile mamalu o le atua i lo wolang. E wa aile mamalu o le atua i ate oe i lo savati. O lau tautara, o lau tu, mauanga. E loa le leia, wa aia turope, e loa le leia tangata o ere suinga o rongola. O no mea o whai. Aisea, whai e le tua le vāwenga i rongola. O lau apapua inga o lau wha malosi ngā i le ne fia. Ia, ai wha umaila le tātou. Tātou wha malosi le leo, o tātou pokalama i kūrā. Is our. Ia, o le alau te fi au mai e le kua ule. Le maa ngai e whi kou i le ma le tātou. Ma le tātou wha malosi ne fiafi. Whai mai. Walk away from people who put you down. Walk away from fight that will never be solved. Walk away from trying to please people
who will never see your worth. The more you walk away from these things that poison your soul, the healthier you will be. Amen. Amen. Vi er det Atua. Vi er det Atua. Ja. Whakitai le Atua I lana. Anga leimolo na lofa I ne yaso I tātou whaasoa. Ja. Whamanuia le Atua I le nea fiafi lo tau whaalongolongo. Ia o le afu se upu se tala ua sasi po ua la vale po I lo mai moa malo whaalongolongo nea fiafi. Ja. Ia munu ia whapena ona. Ia lea nganga o le Atua e whamangalo lo nei tangata. A le upo le Atua. Le watu a le upo le Atua le tau fia. O ai tātou. O ai tātou o le a tau fia le upo le Atua. O ai. The word of God must be shared. Must be preached. The word of God. Ia vi ia tele le Atua le nea fiafi. Ia le tātou a whaamalusi le nā le nea fiafi. Ia le Atua. Ia ile nganga le Atua ina ia whapena o nanga lue le upo le Atua I lo loto. Ai eise se mea o lo mafatia I lo loto nea fiafi. Te talo le Atua. Jesus is the answer. O Yesu le tali o tali o mana o uma. O le lalo langi lue I le lalo langi ne. O le to I use le le. O le temine o taunto e tatou mai avelo tatou ola I a Yesu. O Yesu o le tali o me uma. O le temine. O le ave o lo tatou ola mataria Yesu e vea mo le imo whaala. Ia. Mataria le nganga pa ia whaalongo longo le nganga pa ia. O le ane me whai atu le nganga pa ia te oi. Pai. Whaamasani. Whaamasani le whaalongo I le leo le nganga pa ia. Ia o lea. Ia e whaapetai le Atua I le neia fiafi ia. Bi ia le Atua. Ia. O le nei fo ia fiafi ia. E watu wa ile whaamesenga I le uso fo I pele fo ia te a. E uso ia isa ako. Isa ako sa taua. Ia ma le whanau. Le ngate leo o uso mtu whaafine. Ia. Ma o mātou ainga uma. Ia ona o le wala au pa ia le Atua lo tātou tina. Ia e taritonu le anganga ia. Ile ia sisi o tātou e whaise loto Paule me whaapetai le Atua. O whiroa I lo tātou tina ma lo tātou matai. O le vi inga mawalunga le nā I le Atua. Taritonu fo ia o anganga fo ina o lo tātou a inga I usum tu whaapine. Lea lai whaamaisi Atua I le anganga o le Atua. I le ainga whaamawau po le tātou a inga. I le anga leo le Atua I tātou maua pele. Loto msai. Tātou whaatua e pēr I le Atua. Ia a sa ho stemi a tai au tātou fitou I tai au I le toe aso lo tātou tina pea o toi le ola ma le malosi. Ia a vea foi le nei taimi. Ia o le aso a tai au o tai au e tu e whapetauna whai le pokalama tai au le sforeile ia. Se tasi foi o le pokalama ia sforeile ia o le whaatala noanga foi o sa I le olanga ia a leo o tui wha po wina le ola ia peo le aso leile le tala no ai ia I tupulanga ia o ngā mo tupulanga ele ngata hoi le mo ngāri I la iki ngāri I la iki le pokalama ngai le aso leile ia o le aso leile la nei tai au ia o le le o statu pokalama tai au wha mali atu ia ona o le nisi hoi o fuafuanga pa le ai le aso a tai au ia anga ia tipu I whaatasi le aso muli se o mātou tina pe ona pa ilo atu ia laso tōna o le aso tōna ia o tātou pokalama masani ia I le ongo le aso tōna pe ona
Koina le ona pa'asoa ai fo'i le auauna ia tala leia i le aso tona'i tatou pukalama na tusa o le aso tona'i le tu'ua le vangoa i lona auauna ua le i ngei i koa foka i ngei Samoa mangua lo mau le kako avangua ua e koe alu koe inga i Samoa ai o pe o le aso tona'i lana ia le fa'aogāina ai fo'i le lona auauna i sau lunga tatou pukalama i ta'ala'i atu le upu ma lauga atu le upu o le atua yeah, I for initio wo any of my friends that manga o po wai nisio if ingale I need your mo miolo ilo moli mau le mesa ilo wola e te loa o nga moli mau atu fo inisio o tatou inga manisio tatou uso ma fa na o ilo lala. Let me know. Call me. Let me know. I can bring you on my program. Vai, ole pokalama ni. Ere o se pokalama ho ingale tau atu ai le lotu o te lotu ai po le lotu ai ngā kapo inga. No. This program is all about talking about Jesus. O Yesu le nguanga ka pokalama. O Yesu o le tali. Jesus is the answer. O pokalama e whaailoa tua le lei ma le lofa o le atua i a tātou le winga ngā pokalama. So, o ai ala e fia saurunga pokalama ho inga le tau le anga lei ma le lofa o le atua i a te oe le sui ingo lo ola. Let me know. Message me or comment on Facebook and YouTube. Because right now, le live kako live lunga Facebook ma le YouTube. Le kemi ngai. Ya, le ala e whapetai fo i tato o au mai mo. Whapetai le lango mai le nei a fo pokalama. Mana tua le nei pokalama i lau te talo. O le nei pokalama i li whai a moa. O le nei pokalama sa musu mai le anganga pa i o le atua ia. E tau na whai aluatu. Ia, o le au ngā pa i ona o whai e tistemi o le. O le au ngā pokalama. Ea, mo koi ke le au ngā ngi pokalama ia. Ke longa le mele ang whai mai ile. Musu mele anganga o le atua ia o whai ile. Because o le ua sui le o lama. E pe ua kau mo ia e ua kau le whai kau o le krispa ia. O le au ngā le pokalama le. O le ua pe ua kele ngā whai kau kuspa ia ke mium. O le ana vi ia ele kua bewa ai me whai ele atua. Kusta ele o alu ele kako mawhauwhau. Ele o ke ele kai me wha ailoa ko ele kua ia. Like, I think like 2 weeks ago, I realized wa makanga kele o whai kau kuspa i ele pe o le mea ngai i mua. Kusa le mele i mo kua i tol. Yeah. O le vi inga wha fo i le kua. Le aro whakaikai awiro ola i le tua ia ngā e rola i o le mele. Malisi me ia toa o tātou roto mo le tua pe o no whai atu. Si le au ngā siko lo loko i laulang. Kusa o laulang, ia mo ia ke koa. Anybody can be a macho man outside the world. Anybody can do that. But when you gave your life to the Lord, so o ngai loa i oi ro koa pe ai sau because o ngai kele whaafika uli o le a o ia ki oi. Kele mea le a mai ia ki oi. O ngai ngārai ke loa i oi ro koa. E loa o le koa ngā wai sau pe ke mawhai ala. O ngā e kari ia pe mawhai ngā e swing wenga le kemire. Ya malo lawa malo uso. Malo mai mo mai. Tai ya uso manguia la fiafi. Ya ai ya foi. O le tatu pokalama na le wa. Se fulu mi I kulama sumi. Ya ai o le tatu pokalama na ne fiafi. Tai tele le mai mo mai. O manguia le tu le ne fiafi.
ia whapena ana I leanga leima pupunga o le atua le nea fiafi whainga malolo le ne asu po le nei po ia ai le wha umaha le kako a poka lama ne asu ia o akiwa shout out I lo kofinga ia I shau kofinga ia whaptai lava mo wha malo uso alofa aku tairis ia vealinga kai mi o te whaamalo whaamalo atua I le pokalama Jesus is the answer I lo mātou to fine ia fina ai fina it's me ia manatua ho ilo mātou to fine ia fina I o tau talo sanga vaia le leima le alofa o le atua I lo mātou to fine I le anga le leio le atua le anga le leio le atua I lona le mana o lona whaamalolonga si o mātou to fine le ai whapena ona manatua pea to fine fina ai fina I love you I see you Sunday okay ia o le tātou pokalama na I lea fiafi ia tole malo uso vai tu makala malo uso alofa atu ia foi vea foi ia le nei manianga foi si o mātou to fine ia fina te wai tia le o mata mai fina ia ai fina remember I keep my promise I promise to you we man kuarka promise I will give you shout out every time before we end our program fina love you fina ia alofa atu le pokalamo le Jesus is the answer ia te oe le to fine I love you see you Sunday see you Sunday ia famaro ko le uso ia takis malo taki malo uso ia ona o le wo to telefo wo le wo mai au umaru tatu pokalama umaru tatu fa malo si le ia fiafi ai te fia mata ia le umaru le tatu pokalama fa ia ne te fo itu ia ma te fa mata mo te fa longo i tatu fa so le ia fiafi ia vi ia le tua fa manuia tu le tua le nei po ai se fa umaru tatu pokalama le tua le tau ia ona fa umai le tatu pokalama e uso lo fa uso ka plus uso ia tatu tau vi ia o le tua fa tai le I lo upu o uma fa so le ne fiafi fa tai tele tamai le ngalua mai o lo wanga pa ia sa I la unga sa I fa so sa I fa manatu le I awale I folafolaga o la upu e lofa mai ana lei fa pena ona watu lo upu ma le mana ia ngalua I o lātou loto mo lātou anganga ina ia fa pena ona tele ni anganga manu malo ia awalo tuinatu lātou ola ia te oe le I fa fitai le I fa manuia I sa mata mai ma fa longo I le nei fiafi lau porkalama ia o le inga fa fo I lau fio te mi fo le nei po la mātou sauni to fa fai o mātou moen lofa mai anga lei pui ia te I mātou I o ao lofa au lia le aso tae au mo so mātou o la fo ia o le inga fa fo I lau fio o na Yesu amen ia amen ia o le tātou porkalama ngā le nei fiafi fa manuia tele le tua le nei fiafi ia pena nei langa le o le tua ia pa tofa God bless and stay mon kuarka pokalama le stona tātou pokalama le stona I le ono e te tune in mai pa mole share tātou pokalama like kako like our subscribe our YouTube please ma share kako pokalama ia ma mea umanga ia whaia mo le tua whaia mo le tua ia wanga lue atu le nganga o le tua ia oe
pai pule oe pamangi tele ale tua le nei po ona Yesu. God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is